محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به استفاده داده می شود قرار داریم. همچنین در این میدان محتشم و خیلی زیبا که تجسم کننده تاریخ پرقناوت و پرافتخار و آرمان و آرزوهای چندین ساله مردم سربلند تاجیک است. با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با حضور بیش از 30,000 نفر استادان صنعت، ایجادکاران شناخته و جوانان سازنده تنتنه‌های جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز می‌یابد. باعث افتخار و خوشحالی زیاد است که این جشن سرنوشت ساز را تمام ساکنان مملکت چند روز باز در فضای صلح و ثبات با روحیه بلند وطنداری و قناعتمندی و شکرگزاری از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تجلیل کرده ایستادند. این روز مبارک و مقدس که در صحیفه‌های تاریخ نوین وطنمان با خط زرین ثبت شده است، برای مردم کهن‌بنیاد و تمدن‌ساز ما سنه برقرار گردیدن عدالت تاریخی، یعنی صاحب دولتداری مستقل ملی گردیدن ملت تاجیک و در عرصه بین المللی پرافشان شدن پرچم دولت تاجیکان می باشد. Дорогие телезрители, здравствуйте! Сегодня день особый, судьбоносная дата в истории суверенного Таджикистана для каждого гражданина республики, стар и мал, как единая консолидирующая сила. Встречая 31-ю годовщину государственной независимости, мы вместе выступаем за главные неприходящие ценности, такие как стабильность, благосостояние, благополучие, спокойствие нашей Родины. Уважаемые телезрители, мы видим на наших экранах сейчас лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и его сопровождает председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, зашли на территорию стелы независимости, откуда мы и ведем прямую трансляцию. Greetings to everyone, dear viewers. Today is 8th of September 2022 and the time is about 6 o'clock in the evening and right now in a live broadcast. بله بینندگان گرامی قدر، اینک پیشوای معظم ملت همراه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وارد مجمع استقلال شدند و در آشیانه دوم این مجمع آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است و آثارخانه موافق به طلبات معاصر آثارخانه شناسی و آرایش زمانوی بنا یافته است. اکسپونات‌های آثارخانه دایر به تاریخ قدیمی دوشنبه و رشد شهر در دوره نوترین به تماشابینان معلومات مفصل منظور می نماید. جابجاگذاری نگاره‌ها موافق به کرونولوژی تاریخی عملی شده، آنها توسط گذاشتن به ویترین و عکس و تصویرها در دیوارها منظور تماشابینان گردانیده شده است. شهر دوشنبه دارای تاریخ قدیمی می باشد که به این یادگاری‌های عصر سنگ که محض در شهر دوشنبه در ساحل دریای دوشنبه یافت شدند و آثار دوره عصر برنجی از گردش فرودگاه شهر انتیقی دوشنبه و دیگر نمونه‌های هنر به مثل عکس دیانیس و دیگر بازیافت‌ها که از شهر دوشنبه پیدا شدند ویترین‌های علاهیده را آرام می‌دهند. Уважаемые телезрители, мы видим президент и сопровождающий его председатель города Душанбе знакомятся с экспонатами, которые выставлены в этом замечательном музее. Напомним, что высота символа независимости, который находится в самом центре площади Истеклол, составляет 121 метр. Нижняя часть его 30 метров и верхняя 91, что символизирует 30-летие независимости, которое было достигнуто в 1991 году прошлого века. The opening of the complex is held with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, and the Mayor of Dushanbe, respected Rustami Emomali. And the meeting is starting with the historical Dushanbe Historical Museum, which was established on the second floor of the Istiklal complex. The museum was built in accordance with the modern requirements of museology and modern directions, and the exhibits of the museum provide visitors with detailed information about the ancient history of the different recent periods of Tajikistan. بله بنیاد میدان استقلال در آثارخانه‌ای که در اینجا ما الحال قرار داریم
маҳз дар натиҷаи татбиқи сиёсати бобарору муваффақи фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, он аз қисматҳои гуногун иборат мешавад. Ёдовар мешавем, ки корҳои сохтмонӣ дар ин маҷмӯаи муҳташам бо рамзи истиқлол 10 июли соли 2020 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи татбиқи раванди созандагиҳо дар пойтахти мамлакат ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ оғоз гардида буд. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар аз ҷумла 2.7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсӣ ташкил медиҳад ва ин иншоот аз минбар, дарвозаи марказӣ, дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, шаршара, деворнигора, айвончаҳо, майдони баргузории раҳпаймоиҳо, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ ва ғайра иборат мебошад. Символ независимости, так назван бесподобный архитектурный шедевр, воздвигнутый на площади Истиклол по инициативе лидера нации. Но немного об истории. 26 мая 2018 года правительством было подписано распоряжение о создании межведомственной комиссии по проведению конкурса между отечественными и зарубежными, как физическими, так и юридическими лицами с целью отбора лучшего эскизного проекта площади Истиклол с архитектурным комплексом «Символ независимости», которые олицетворяют независимость и свободу нашего молодого государства. Так, в открытом конкурсе свои проекты представили отечественные и зарубежные архитекторы, и из 32 заявок был выбран проект с символом «Точь». Венец или корона, который был разработан творческой группой Главного управления архитектуры и градостроительства исполнительного органа государственной власти Душанбе под руководством председателя столицы Рустами Эмомали. Этот проект занял первое место, получив 45 баллов. Какая красота получилась! Мы видим, дорогие телезрители, сейчас на экранах. Вот это высокое, грандиозное, масштабное сооружение, которое украсило нашу столицу. И сегодня лидер нации дал старт, запуск этому прекрасному сооружению, которое распахнуло свои двери для нас, таджикистанцев, и многочисленных гостей нашей столицы. ин маҷмӯа қарор доранд ва дар ошонаи якум 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ, қабули меҳмонони олиқадр ва толори синамои 5D бо 12 ҷои нишаст иборат мебошад. Такой вот современный, суперсовременный формат 5D вещания, кинотеатр на 12 посадочных мест будет функционировать внутри этой стелы. Замечательно, напоминаю, 121 метр высотой. Сооружение сегодня запущено, оно будет функционировать. И здесь 7 залов для приема высокопоставленных гостей, конференц-залы, 15 рабочих кабинетов, актовый зал. И все это оснащено камерами видеонаблюдения. This magnificent structure, as you see, consists of tribunes, central and north-south gates, fountains, a waterfall, and the height of the symbol of independence, located in the center of the square, is 121 meters. Its lower part is 30 meters, and its upper part is now 91 meters, which symbolize the 30th anniversary of the independence and the achievement of independence in 1991 of the last century. аз 121 метр баландӣ иборат будани маҷмӯаи Истиқлол, ин рамзӣ аст, яъне қисмати поёнии маҷмӯа 30 метр рамзи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қисмати болоии 91 метр мазмуни дар соли 1991 асри гузашта ба даст овардани Истиқлолро ифода менамояд. дар қисмати болоии маҷмӯа тоҷи қутраш 8 метра ки аз титан сохта шудааст ҷойгир мебошад. дар рамзи Истиқлол тоҷ ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлатию соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро таҷассум мекунад. пояи маҷмӯа пирамидаи 8-рӯя буда аз 7 даромадгоҳ иборат мебошад. Из вот этой вот высоты, как можно сказать, высоты птичьего полета, видна вся наша столица, замечательная, красивая, наш Душанбе, который географически расположен в Гисарской долине на 2 берегах реки Душанбе на высоте 750-800 метров над уровнем моря. Общая площадь Душанбе составляет 127 квадратных километров. Население столицы около 1 миллиона человек.
As we see the complex Istiklal from the bird flight, we can capture almost the whole Dushanbe city with the beauty and the buildings, parks and all the state enterprises, universities and schools which were created and built in a time of independence. инак пешвои муаззами миллат ба толори осорхона ворид шуданд. дар ин ҷо бахши алоҳидаи осорхонаро дар замони истиқлол ташкил медиҳад ки тавассути нигораҳо ва аксҳои ҷолиб куллан тағйир ёфтани симои шаҳр дар замони соҳибистиқлолӣ махсусан 10 солаи охир нишон дода шудааст. пеш аз ҳама бо аксҳои ранга кушодашавии маҷмуаи меъмории исмоили сомонӣ, боғҳои истироатию фарҳангӣ, ифтитоҳи осорхонаи миллии бостоншиносии тоҷикистон, бинои осорхонаи миллӣ, китобхонаи миллӣ, қасри миллат, кохи наврӯз, наврӯзгоҳ, боғи парчам, боғи нишони миллӣ, маҷмуаи пойтахт, эстакадаҳои душанбе, биноҳои замонавии истиқоматӣ, мактабҳои президентӣ, кӯдакистонҳо ва дигар дастовардҳои замони истиқлол нишон дода шудаанд. Да, Садриддин, сколько сооружений, сколько культурных объектов, научных, образовательных за годы независимости распахнули свои двери для таджикистанцев. Лидер нации знакомится с экспонатами. Мы видели, президент Национальной академии наук демонстрирует. Еще раз мы видим макеты тех зданий, которые украсили столицу. Их очень много. Это и Национальный дворец, памятник Сомуни, Национальная библиотека Таджикистана, Национальный музей республики, Национальный театр, новое здание Министерства иностранных дел, парки, парк Рудаки, парк государственного флага с большим бассейном и красивыми, очаровательными аллеями. Это место, лучшее место для отдыха и развлечений жителей и гостей столицы, но еще и многое впереди нас ждет. The tour of the museum begins with a map of the monuments to the present-day territory of Dushanbe. There are about 51 monuments in the present day and starting from the Stone Age. In a different separate sections of the museum are organized the time of independence, monuments of the independence. Through interesting views and photos is shown the radical change of the image of the city during the period of independence, especially in the last decade. In front of everyone with colorful photos are shown the opening of the architectural complex of Ismaili Samani, the National Palace, Navruz Palace, the universities and other enterprises. чанд лаҳза пеш шумо осори давраи биринҷиро дар навор дидед ки аз гардиши фурудгоҳи шаҳр, шаҳри антиқии Душанбе ва дигар намунаҳои ҳунар ба мисли акси Дионис ва гӯшвори занона дар шакли сфинкс Абулҳавл аз маҳалли амфитеатри шаҳр ва ҳамзамон табари биринҷии аз шаҳраки академӣ пайдо намуда витринаҳои алоҳидаро оро медиҳанд. ҳарфиёти бостоншиносӣ гувоҳӣ медиҳанд ки дар ҳудуди имрӯзаи шаҳри Душанбе дар давраи асри санг одамон зиндагӣ мекарданд ва бозёфтҳои археологӣ макони зисти одамон будани Душанберо дар аҳди Юнону Бохтар ва кушониён дар замони асрҳои миёна тасдиқ менамояд. доир ба таърихи асри миёнагии шаҳр, хазинаи сиккаҳои темурӣ, нигораҳои тилло ва нуқрагӣ, харитаи ёдгориҳои археологӣ, аксҳои бекии ҳисор ва амлокдорони Душанбе дар солҳои 1869-1921 Душанбе ва деҳаҳои атрофи он дар ибтидои асри 20 кӯзаву сафолпораҳои гуногун барои ташрифоварандагон маълумоти кофӣ манзур менамояд. В уголке экспозиции, отражающей каменный век, изображена жизнь первобытных людей. Находки топоров из Лучоба свидетельствуют о том, что на территории современного Душанбе еще в период неолита, каменного века, жили люди. Другая находка относится к бронзовому веку города Душанбе и была найдена в академическом городке. Это бронзовый топор, который относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. Открытие бронзы – это величайшее развитие в жизни человечества. Бронзу получают из смеси меди и олова. Ну а эта находка свидетельствует о переработке бронзы у нас в регионе. While the guests are heading towards the museum, we will tell about the findings that, as we know, the city of Dushanbe has an ancient history which is evidenced by the monuments of the Stone Age. Stone axes found in Luchob are on the banks of the Dushanbe River, and archaeological excavations show that people lived in the present-day territory of Dushanbe during the Stone Age. Archaeological findings confirm that Dushanbe was a place of human habitation during the time of Greeks, Bokhtars and Kushans during the Middle Ages.
شناسایی پیشوای معظم ملت در آثارخانه شهر دوشنبه ادامه دارد با نگاره‌های گوناگون و عکس‌های تاریخی حیات شهر در سالهای بعدینه زمان شوروی از جمله تأسیس اکادمی علم‌های تاجیکستان، سنگفرش نمودن کوچه مرکزی شهر، اولین بینای چهار آشیانه استقامتی، گشاده‌شوی باغ حیوانات، فرودگاه و وокزال نو دوشنبه، اولین یخدان پامیر، کتاب‌ها دایر به شهر، صورت آلبوم‌ها انعکاس یافتند و در بخش علاهیده آثارخانه دوشنبه در زمان استقلال اینجا پیشنهاد شده است و در یک گوشه علاهیده تخت شاه اسماعیل سامانی با تمام عنصرهای تاریخیش و آرایش دیوارنگاره‌های تاریخی موجود است که بعدتر شناس می‌شویم و مورد ذکر است که در تالار آثارخانه ویترینه‌های علاهیده دایر به سرولباس منطقه‌های جداگانه کشور، اسباب روزگار و موسیقی جایگیر شدند. عموما آثارخانه همچون یک جای تماشاباب و جالب برای ساکنان شهر و سیاحان خارجی آماده گردیده است. Очень много различных экспонатов различного направления выставлены в этом музее. У всех нас с вами, уважаемые телезрители, будет возможность уже завтра познакомиться со всем, что выставлено в музее. Вот вкратце прошлись. Выставлены манекены, одетые в образцы национальной одежды, которые представляют самые разные регионы Таджикистана. На формирование характера народного костюма влияли не только природные условия, но и ход исторического развития. Ансамбль народной одежды таджиков складывался в ходе многовековой истории. Каждый исторический период оставлял тот или иной след в облике таджикского костюма. Исследование народной одежды в контексте художественной культуры требует принимать во внимание ее связь с обрядами, нашими таджикскими традициями, мировоззрением народа. Таджикскую национальную одежду отличает яркость. Вот мы видели на манекенах замечательные образцы одежды таджиков, представляющих самые различные регионы. Чем роскошнее наряд, тем больше в нем дорогих декоративных деталей. К чисто национальным таджикским материям относят алучу, переливчатую полосатую ткань самых разных цветов. Бекасам – это полушелковая материя, ну и парча, конечно, нарядная шелковая ткань, в которой доминируют золотые и серебряные нити. Среди художественно оформленных и простых тканей можно назвать примерно 40 образцов хисоры. Это гисарская шелковая ткань обрового рисунка, которая производилась в Гисарском регионе, главным образом в Каратаге. Использовалась и хлопчатобумажная ткань, иногда с примесью шелка, иногда полушелковые алачи. Чаще полосатые. Вот на манекенах очень красиво, наглядно были продемонстрированы мужские халаты, именно сшитые из этой ткани. Значительный интерес представляют образцы старинных хлопчатобумажных и шерстяных материй. As we see the viewers getting information about the stage-by-stage development of the city, the first modern buildings and the capital of the Autonomous Republic, and then its declaration as a federal republic, the first industrial and cultural institutions, the roads inside the city, and a separate corner is dedicated to the history of the city during the Great Patriotic War and decorated with photos of the process of mobilization to the front of the soldiers. In the hall of the museum, there are also the separate showcases of clothing of different regions of the country, household appliances and music. In general, the museum is prepared as an attractive place for residents of the city and the Republic and foreign tourists. در عرفه جشن 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان افتتاح یافتن میدان استقلال و مجسمه استقلال فعالی نیک است و طور در پیام امروزه شادباشیشان پیشوای معظم ملت تاکید کردند در وضعیت پیچیده و ناآرام جهان معاصر هر یک شهروند آگاه تاجیکستان باید درک نماید که از برکت استقلال و صاحب اختیاری صلح و ثبات و وحدت ملی ما به چه نعمت بزرگ میسر شده ایم. یعنی هر یک فردی با ننگ و ناموس وطن را ضرور است که با درک عمیق قدر و منزلت و اهمیت استقلال و آزادی و با زحمت صافدلانه و سعی و تلاش وطندوستانه جهت آبادی سرزمین اجدادیمان، تحکیم اقتدار اقتصادی دولت صاحب اختیارمان و پرافشانی جاودانه پرچم ملی سعی و تلاش نماید. بسیار مهم است که ما قدر وطن عزیز خود تاجیکستان و دولت صاحب استقلالمان را دانیم و فراموش نسازیم که تنها با داشتن دولت مستقل در جامعه بشری موقع سزاوار داشته می توانیم.
Глава государства принимает объект, делится своими впечатлениями. Ну, а мы в отведенное нам время стараемся рассказать, буквально с нашими коллегами обо всем, что увидели. Успели увидеть очень много экспонатов, которые характеризуют очень древнюю историю нашей столицы. С особым волнением ждали приезда президента. У строителей это те, кто возводил объект, и те, кто проектировал, а также ученые Национальной академии наук, Национального музея. Этот комплекс, эта стела грандиозная, высочайшая, вместила в себя всю историю становления страны. И когда смотришь на Душанбе, как говорится, с высоты птичьего полета, дух захватывает. Как же повезло нам и нашим детям, молодому поколению, имеющему возможность притворять в жизнь все свои идеи. Сегодня на празднике участвует студенчество с оптимизмом, осознавая, что и они, наши дети, вносят свою лепту в общее дело, радуясь и действительно, в какое прекрасное время им посчастливилось жить. В стране, где лидер нации уделяет огромное внимание вопросам формирования наших детей, детей независимого Таджикистана. As we see, our president of the country and the mayor of Dushanbe city, they are getting acquainted with the museum and the models of the buildings which were built in the independence period. That we know that today we see the image of our beloved country has changed radically, starting from its capital, the Dushanbe city, to the most remote village. Many social problems of the inhabitants have been eliminated, and the level and quality of life of our people have greatly increased and improved, and state independence has created conditions for achieving significant success in all spheres of our society. пешвои маъзами миллат ба масъулин дастур медиҳанд воқеан истиқлолияти давлатӣ тоҷикистонро бо ҷаҳон ва ҷаҳонро бо тоҷикистон наздик гардонид ва сиёсати дарҳои кушодаи пешвои маъзами миллат боиси болоравии бесобиқаи нуфузу обрӯи тоҷикистон дар байни ҷомеаи байналмилалӣ гардид. имрӯз тоҷикистон бо 180 давлати ҷаҳон муносибатҳои дипломативу дӯстона дорад ва узви комилҳуқуқи 57 созмони байналмилаливу минтақавӣ мебошад. албатта боздиди меҳмонон ва сайёҳон ва тамошо аз ин осорхона боиси боз ҳам маълумотҳои бештар пайдо кардани онҳо аз таърихи тоҷикистони навин, аз пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мегардад ва боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст ки мо дар маркази шаҳрамон чунин як муҷассамаи бузург бунёд кардем. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаем, что телевидение Таджикистан ведет прямую трансляцию с площади Истиклол. Сейчас на кадрах мы видим стелу независимости, которая была воздвигнута в честь 31-й годовщины государственной независимости. Сегодня происходит ее открытие с участием лидера нации. И продолжая говорить о молодежи, хочется привести слова президента. Мы глубоко верим нашей честной молодежи, ее горячему патриотическому чувству, гордимся ею, ибо она действительно представляет собой доброе будущее. Давайте еще раз прислушаемся. Доброе будущее Родины и продолжателя нашей созидательной деятельности не раз подчеркивает лидер нации. И слова эти настолько глубокие и проникновенные, пропитанные светлой надеждой и жаждой творить. Во славу нашей независимой республики, во имя свободы и счастья каждого на таджикской земле заставляют устремиться навстречу доброму будущему. Вот посмотрите, уважаемые телезрители, мы видим вот картинку, режиссеры наши показывают сверху, какое огромное количество, и в основном молодежи, более 30 тысяч молодых людей. Это и гости, и деятели искусств собрались сегодня на этой площади и осознают свою причастность к происходящему наши дети, дети независимого Таджикистана. As we see this magnificent complex in our country is the sign that citizens of Tajikistan are responsible for being united, defending the peace and stability that have come to at such a high price, putting the interest of the nation and the state above all else, working unitedly and selflessly in the name of the development of the motherland and ensuring a decent life for the people. As we see in our captured
footage that we can see young people, about 30,000 young people today come to celebrate together the 31st anniversary of the independence of our country, because the role and contribution of young people to the development of the political, economic and social spheres of the country is very tangible and valuable. тавре дар навор тоҷро мебинем, лоиҳа бо рамзи тоҷ, лоиҳакашон онро ҳамчун асос бо рамзи дарахти ҳаёт таҳия намуданд, ки он ғояву мазмуни васеъро ифода ва таҷассум менамояд. шумо дар осорхона ин лаҳза чанд намунаи экспонатҳоро дидед ва аз ҷумла дарахти ҳаёт бо реша, тана ва шохаҳои он рамзи зиндагии ҷовидона ва сарсабзии устувории ҳаёт, тоҷпоя рамзи пойдору устувор ва бардавом нигоҳ доштани тоҷ, ҳафт гумбази гирдогирди муҷассама рамзи ҳафт қабати замину осмон, ҳафт иқлим, ҳафт ранги асосии табиат ва ҳафт зинаи ташаккули илму маърифат ва худшиносию ҷаҳоншиносии инсониятро ифода менамоянд. Общий периметр площади этого грандиознейшего объекта составляет 30 гектаров. Расположен он на проспекте Рудаки, улицах Саида Нусира, Хабиба Ахрури и Ойгул нашей столицы. В архитектурном комплексе возведена арена для проведения культурных и политических мероприятий. Ее площадь 2,7 гектара. Арена расположена возле сооружения и предназначена для шествий и театрализованных представлений. Ну а сегодня вечером будет первое и самое главное, посвященное 31-й годовщине государственной независимости. Мы, уважаемые телезрители, в режиме прямого эфира будем наблюдать, смотреть и, ну и, конечно, слушать поздравительную речь нашего лидера. Dear viewers, we remind that in 2018 the government of the Republic of Tajikistan created an interdepartmental commission to hold an open competition between domestic and foreign individuals and legal entities to select the best architectural project of Istiqlal Square with the architectural complex of the symbol of independence and freedom in the Dushanbe city. And in total were submitted about 32 projects to the open competition, where with 45 points won the first place the project with the name Toj or Crown, developed by the creative team of the Department of Architecture and Urban Planning of the executive body of Dushanbe city under the leadership of the head of Dushanbe, respected Rustami Emomali. инак шиносоии пешвои муаззами миллат идома дорад. дар як гӯшаи алоҳидаи осорхона тахти шоҳ исмоили сомонӣ бо тамоми унсурҳои таърихияш ва ороиши деворнигораҳои таърихӣ аз афросиёб, варахша, панҷакенти қадим ва бунҷикат, ки ҳунармандони тоҷик аз санг онҳоро барқарор намудаанд, гузошта шудааст. атрофи онро ҳафт калиди тиллоии рамзӣ аз ҳафт шаҳри қаламрави имрӯзаи ҷумҳурӣ. Мы видим, президенту представляют самый главный объект музея. Это символический трон Шаха Исмаила Сомони, который сооружен из дерева. А вот сейчас мы видим подетально, верхняя часть покрыта чистым золотом. Трон полностью украшен орнаментами и резьбой в национальном стиле. Над троном возвышается, вот сейчас мы видим, шикарная золотая корона из чистого золота отечественного производства. Она украшена драгоценными камнями, в том числе алмазами, толщиной 3,2 мм, голубым сапфиром толщиной 15 мм, золотом, белым золотом, бадахшанским рубином 22 на 15 мм, сапфиром толщиной 5 мм. As we see, in a separate corner of the museum is placed the throne of King Ismail Samani with all its historical elements and the decoration of historical murals from Afrosaib, Varakhsha, ancient Panjikent and Bunjikat, which were restored by Tajik artists from stone. And about the throne is a golden crown made of pure gold and is decorated with precious stones, including diamonds with the diameter 3 and 2 millimeters and from the Badakhshan ruby with the diameter 22 to 15 millimeters. On the throne is placed a golden royal phare, which is a sign of statehood, and a throne is decorated with 68 Zardozi rays and connected with a golden crown, which refers to the 68 cities and districts of the Republic. алҳол
пешвои муаззами миллат дар назди тахти рамзии шоҳ исмоили сомонӣ қарор доранд ва ин тахт аз чӯб сохта шуда қисмати болои он тилокорӣ шудааст. Тахт пурра бо усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шуда дар болои тахт тоҷи тиллоӣ ҷойгир аст ки аз тиллои тозаи истеҳсоли кишвар сохта шудааст. Тоҷ бо сангҳои қиматбаҳо аз ҷумла алмос, ёқути кабуд, тилло ва тиллои сафед, лаъли бадахшон тоҷро зинат доданд ва дар рӯи тахт фари шоҳии тиллоӣ гузошта шудааст. Фар ва нишони давлатдорӣ аз тахту тоҷ аст ва бо 68 адад шуои зардузӣ оро ёфта бо тоҷи зарин пайваст шудааст ки ин ишора ба соҳибистиқлолӣ ва эҳёи нави Тоҷикистони мустақил аст. 68 адад будани шӯълаҳо ишора ба 68 шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ аст. Диаметри давраи зардузӣ кардашуда 300 мм аст ва ҳар як шуои зардузишуда бо риштаи филизии тиллоии маҳакаш яъне пробааш 999 кашида шудааст. Барои ин кор тақрибан 680 грамм тиллои холис сарф шудааст. Аз ду тарафи тахт грифон шери болдор бо нули уқоб ҷойгир аст ки ба шакли бозубанд аз хазинаи Амударё ёфт шудааст. Тасвири шери болдор ҳамчун нигаҳдорандаи тахт ва қудрат байни мардуми бохтари қадим хеле маъмул буд. Тахт дар байни чортоқ 4 сутун ҷойгир аст ва атрофи онро сутунҳои чӯбӣ бо сангҳои қиматбаҳои маҳаллӣ оро ёфта иҳота карданд. Паси тахт бо деворнигораҳои панҷакенти қадим, варахша ва афросиёб бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохташуда ороиш дода шуданд ва ин деворнигораҳо маҳсули ҳунармандони ҷумҳурӣ комилан ба нусхаи асл аз санг эҳё гардиданд ва ҳамчун намунаи ҳунари ниёкони тоҷикон аз шаҳрҳои қадима бозёфт гардидаанд. На троне красуется золотой фар шаха. Фар – это знак государственности престола, и украшен он 68 золотошвейными лучами и соединен золотой короной, что является знаком независимости и нового возрождения независимого Таджикистана. Очень крупно сейчас, вот крупным кадром показали символические ключи от городов Таджикистана. Все они выполнены из чистого золота, отечественного золота. И далее хочется вот в это время, отведенное нам, настолько он впечатляет вот этот объект, этот символический трон, что все же успеть рассказать. По обеим сторонам трона изображен грифон, это крылатый лев с орлиной головой, который был найден в виде браслета из амударинского клада. Образ крылатого льва, как хранителя престола и власти, был очень популярен у жителей древнего Бохтара. Трон стоит между 4 колоннами, а его окружают деревянные столбы, украшенные местными драгоценными камнями. As we see in our footage, on both sides of the throne there is a griffin, a winged lion with an eagle head, which was found in the form of a bracelet from the Amudarya treasury. The image of a winged lion as the guardian of the throne and power was very popular among the people of ancient Bactria. The throne is placed in the middle of 4 pillars and is surrounded by wooden pillar decorated with local precious stones. The back of the throne is decorated with murals of ancient Panjakent, Varakhsha and Afrosaib using precious stones. And these walls paintings are a product of the art of the artisans of the Republic, completely equal to the original copy, and they were found as an example of the art of the ancestors of the Tajiks from the ancient cities. равоқи тахт ба мисли тимпани чӯбкории бунҷикат ки дар он саҳнаҳои таърихӣ аз шоҳномаи безаволи фирдавсӣ кандакорӣ шудаанд сохта шудааст ва атрофи тахтро 7 калиди рамзии шаҳрҳои кишвар Душанбе дар марказ ва аз ду тараф Саразм, Истаравшан, Хуҷанд, Ҳисор, Ҳулбук, Ямчун гузошта шуданд. Тавре ки чанд лаҳза пеш дар наворҳо мушоҳида кардед, ин ишора ба он аст ки Душанбе имрӯз на танҳо маркази сиёсии ҷумҳурӣ, балки маркази фарҳангии тамоми тоҷикони дунё мебошад. И вот насколько сейчас мы видим на кадрах, по-моему, фотография на память на фоне вот этого трона, символического трона, фотография на память лидера нации и тех, кто непосредственно трудился над созданием этой стелы. Это были ученые Национальной академии наук. И, продолжая рассказывать, спинка трона украшена росписями древнего Пинджикента, Варахши и Афросиаба с использованием драгоценных камней. Эти настенные росписи являются произведением искусства художников республики. Они полностью идентичны оригинальному камню и найдены как образец искусства предков таджиков из древних городов.
Тронная лоджия выполнена в виде резного тимпана Бунджиканта, на котором высечены исторические сцены из бессмертной поэмы Фердавси «Шахнаме». The porch of the throne is made like a tympanum of Bunjikat, on which are carved historical scenes from Shahnameh of Firdausi. Around the throne there are 7 symbolic keys of the country's cities: Dushanbe in the center, and Sarazm, Istarafshan, Khujand, Hisor, Hulbuk, Yamchun on both sides. This indicates that Dushanbe today is not only the political center of the republic, but also the cultural center of all Tajiks in the world. Ну и 7 символических ключей городов страны: Душанбе в центре, и Саразма, и Старавшана, Худжанда, Гисара, Куляба и Бадахшана по обеим сторонам, что свидетельствует о том, что Душанбе сегодня является не только политическим центром республики, но и культурным центром всех таджиков. Следует сказать, что корона и другие его части, а также символические ключи исторических городов изготовлены, еще раз повторю, из чистого золота 916 пробы. воқеан дар осорхона он аксҳое ки аз дастовардҳои истиқлолияти мамлакат дар 30 сол ба мушоҳида мерасанд оварда шудааст ва нақши президенти мамлакат дар шукуфоии сарзамин тавассути таъсис, ободонӣ ва сарсабз гардонидани гулгаштҳо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, иншоотҳои хеле бузург дар ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои истиқлолӣ баҳои баланди шаҳрвандон ва умуман таърихнигаронро мушарраф шудааст ва натиҷаи ҳамин аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари сохтмону мавриди истифода қарор додани иншооти таъиноти гуногун сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо завқи баланди зебоипарастӣ ба хотири тарғиби корҳои сабзу хуррамгардонии муҳити зист, бунёду барқарорсозии боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва дигар иншоотҳои бузург талошҳои зиёд ба харҷ доданд ва Душанбе бо бунёди боғҳои нави фарҳангию фароғатӣ ва навсозию ободонии бесобиқаи боғҳои пешина ин шаҳри воқеан ба як шаҳр ва боғшаҳри камназири дунё табдил ёфтааст, зеро пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт тадбирҳои арзандаи таҳсину офаринро роҳандозӣ намуданд. Таи 15 соли охир дар пойтахти мамлакат боғи парчами миллӣ, боғи нишони давлатӣ, боғи Ирам, боғи Устод Рӯдакӣ, боғи назди китобхонаи миллӣ, боғи қасри миллат, боғҳои Сомон, Куруши Кабир, Хаём, Аҳмади Дониш, Наврӯзгоҳ, Восе, Ҷавонон, Кӯли Ҷавонон, Кӯли Душанбе, Фирдавсӣ, Садриддин Айнӣ, Дӯстӣ, Алишер Навоӣ, Ғалаба, боғи кӯдакон, атрофи масҷиди марказии ҷомеаи шаҳри Душанбе ва иншооти нави донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам ва ҳамаи кӯчаву хиёбонҳои он ободу зебо гардонида шуда ба мавзеъҳои сайру гашт ва шодию дилхушии хурду бузурги сокинон ва меҳмонони Душанбешаҳр табдил ёфтааст ва инак боғи навбатии Истиқлол ки воқеан боғи хеле бузург аст ва дар арафаи ҷашни 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад, ки яке аз шоҳкориҳои пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст. Среди экспонатов мы сейчас видели портрет самого лидера нации на холсте. Во все исторические эпохи судьбоносные для страны преобразования связаны с именами талантливых политиков. Если говорить о Таджикистане, то для нас это наш лидер, уважаемый Эмомалӣ Раҳмон, человек, имя которого уже вписано золотыми буквами в историю страны. Наш президент, сыгравший решающую роль в создании нового таджикского государства, стал для каждого из нас героическим миротворцем, вдохновенным созидателем. Сегодня Эмомалӣ Раҳмон является путеводителем нации. The leader of the nation, Emomali Rahmon, constantly strives to ensure that the Tajik people today continue the pure and exemplary mission of their ancestors. The role of the president of the country is very great in the prosperity of the country through the creation, improvement and landscaping of alleys, cultural leisure and fruit-growing gardens of our beloved country. And as we know, in the last 10-15 years, around the Dushanbe city and in the whole around the Tajikistan were
were built a lot of parks, such as State Flag Park, the Emblem Park, Iran Park, the park named after our poets Rudaki, Firdausi, Sadreddin Aini, Dusti, a lot of the leisure parks and around the central mosque of the Dushanbe and the new building of Islamic Institute of Tajikistan. All these exemplary actions and undertakings of the leader of the nation on the path of planting trees, growing gardens, play a huge role in instilling a sense of love for beauty and freedom, purity and patriotism of the present and future generation of our Tajikistan. инак дар навор мебинем яке аз мавзеъҳои ҷолиби муҷассамаи истиқлол майдони тамошои он мебошад ки дар ошонаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда дорои 4 дурбини калонҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар буда 2.7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар майдони истиқлол беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ки шумораи зиёди онҳоро занон ташкил медиҳанд бо ҷои кор таъмин гардиданд. ин иншооти муҳташам аз минбар, дарвозаи марказӣ, дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фавораҳо, деворнигораҳо ва майдони баргузории раҳпаймоиҳо, гулгашт, таваққуфгоҳҳо иборат мебошад. Заказчиком этого величественного и уникального сооружения является государственное учреждение, Главное строительное управление исполнительного органа государственной власти Душанбе. В строительстве этого грандиознейшего объекта поэтапно вносили свой вклад около 30 строительно-монтажных организаций. Вот такую красоту сотворили для нас, для наших детей, для потомков. Возведение символа независимости на площади Истиклол является ярким подтверждением того, что в современном обществе Таджикистан во всех сферах нашей республики есть профессионалы высокого уровня и высокого мастерства. The result of this is that over the years of independence, along with the construction and commissioning of facilities for various purposes, the head of state respected Emomali Rahmon with a great taste for beauty in order to promote the greening of the environment, cultural and recreational, super intensive and intensive fruit and nursery gardens. The president of the country is directly involved in the sowing campaigns and directs the people to these honorable cause. In the past, as we know, Dushanbe was a garden city, but with the construction of new cultural and entertainment parks and the unprecedented renovation and beautification of old parks, this city of heart has now truly become a rare green city or garden city in the world, because the leader of the nation, Emomali Rahmon, has taken commendable steps in this direction. бунёди ин муҷассама ва майдони истиқлол ҳамеша таҳти назорати қатъии пешвои муаззами миллат қарор дошт ва тез аз ин ҷо боздид мекарданд. дар майдони истиқлол бо ибтикори сарвари давлат дар давоми 2 сол зиёда аз 75 000 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишии нодир шинонида шудааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон шахсан аксари дарахтони нодирро 20 сол қабл аз хориҷи кишвар оварда дар боғи қасри миллат парвариш карда буданд ва ин дарахтон бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат дар гӯшаҳои гуногуни майдони истиқлол шинонида шудааст. тарҳи лоиҳаи бунёдии ин мавзеи дилкаш бо санъати нотакрор ва бо риояи тамоми меъёрҳои бунёди марказҳои фарҳангию фароғатӣ бо завқи баланди зебоипарастӣ ва табиатдӯстӣ аз ҷониби сарвари давлат таҳия гардидааст. Мы видим на экране площадь, пестрящую палитрой красок. Какие только цветы и деревья здесь не высажены, а какой чудесный свежий воздух. В нем аромат чудо-насаждения. К месту будет сказано, что, несмотря на холодную зиму, в январе прошлого года президент лично высадил здесь деревце. Это был хвойный саженец редкого сорта, который был завезен из Италии. Большая серия образцов. Вот деревья прижились, очищая воздух и обогащая его фитонцидами. Это биологически активные вещества, уничтожающие болезнетворные микроорганизмы. Ну а еще десятки деревьев калифорнийской секвойи. Точнее 36. Это очень редкая порода, достигающая высоту 110 метров, а максимальный возраст этого дерева более 3,5 тысяч лет. За весь период строительства объекта на площади было высажено 7512 декоративных и тенистых растений. Это слива писарди, магнолия, индийская сирена, крымская сосна,
ель, кедр, пихта, секвойя, можжевельник, кипарис, множество различных деревьев и цветов. Теперь представим, как благотворно будет влиять вот такой вот зеленый парк на здоровье горожан и многочисленных гостей столицы. Ну а сколько позитивных эмоций от изобилия цветов, которые местные ландшафтники умело и с большой любовью высадили в определенных узорных линиях. Лицезреть эту красоту сверху – это особое зрелище. У нас с вами будет такая возможность. We remind that the total area of this Istiklal Square is about 30 hectares, where 2.7 hectares are intended for holding political events, and it is located on Rudaki Avenue, Said Nosir, Habib Ahrouri and Oygul streets of the capital. The process of construction of the Istiklal Park, dedicated to the 30th anniversary of the state independence, was under the constant control of the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, and our leader of the nation drew the attention of the leadership of the executive body of Dushanbe city to the quality and timing of the work, the availability of building materials and expansions of other improvement measures associated with its construction. But we are reminding that we are on the air broadcast because we have to today the historical date, the 31st anniversary of the Independence Day, that we are going to celebrate together. яке аз қисматҳои диққатҷалбкунандаи ин муҷассама деворнигораҳо мебошанд ва деворнигораҳо дар инҷо 14 ададро ташкил медиҳанд. дар ин 14 деворнигора таърихи зиёда аз 6000 солаи халқи тоҷик вобаста ба марҳалаҳои таърихӣ бо аксу рамзҳо тасвир ёфтаанд. деворнигораи аввал ки бо каюмарс ва ҷамшед ҳамчун шоҳи аввалини ақвоми ориёӣ шиносоӣ бо китоби авеста ном дорад, қадимтарин давраи таърихи мардуми ориёиро тасвир менамояд. дар он тасвири каюмарс гилшоҳ инсони нахустин дар ҷаҳоншиносии тоҷикон, нишон додани ҷамшед ҳамчун шоҳи аввалини ақвоми ориёӣ, бунёдгузории ҷашнҳои наврӯз, садда, меҳргон, достони фаридун ва ба фарзандонаш тақсим кардани ҷаҳон, ба дарбори виштосп омадани зардуш ва овардани китоби муқаддаси авесто ҷой гирифтаанд. алҳол дар навор мо майдони назоравии ин муҷассамаро мебинем ки дар баландии 91 метр ҷойгир аст ва маҳз аз ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат ба атроф назорат доранд. воқеан хеле ҷои дилпазир аст ва барои меҳмонон ва сокинони шаҳри душанбе албатта боиси ифтихор мешавад, чун имкон дорад тавассути се лифт дар як вақт беш аз 45 нафар ба ин ҷо баланд шуда дар ин ҷо қисматҳои зебои шаҳри Душанберо назорат кунанд. Мы видим, лидер нации и сопровождающий его председатель города Душанбе уже поднялись на смотровую площадку, и президент поприветствовал тех, кто собрался сегодня на этой площади, и мы видели реакцию стадиона. Люди приветствуют, молодежь приветствует своего лидера, нашего лидера, президента Республики Таджикистан, по инициативе которого и сооружен этот грандиозный комплекс, это высочайшая стела высотой 121 метр. И рассказывая о барельефах, 14 барельефов украшают фасад стелы. И каждый из 14, отображая более чем 6000-летнюю историю таджикского народа, своей композицией, своими сюжетами, символами и знаками рассказывает об определенной исторической эпохе. И если успеем, вкратце расскажем о каждой. Первый барельеф – Каюмарс и Джамшед, первый царь ариев. Знакомство с книгой Авесты. Древнейший период описывает историю арийского народа. В нем образ Каюмарса, первого человека в таджикском миропознании. Джамшед – первый царь арийских народов. Основатель праздников Навруз, Сада, Мехргон. История Фаридуна, разделившего мир между своими сыновьями, приход ко двору Виштоспа и появление Заратуштры со священной книгой Авеста.
Now, as we see, the president of the country, respected Emomali Rahmon, and the mayor of Dushanbe city, respected Rustami Emomali, are on the top of the Istiklal complex. And as we see the complex from the bird flight, we can capture almost the whole Dushanbe city with its beauty and buildings, parks, and all the state enterprises, universities, the schools which were created and built in the time of independence. And a little about the complex, the Independence Square complex has built in honor for the 30th anniversary of the independence and consists of several separate sections. The monument symbol of independence was built in the center of the garden, which is surrounded by 14 murals or bas-reliefs, measure 9 to 5.20 meters. In these 14 murals, with the help of drawings and symbols, depicted the history of the Tajik people, numbering more than 6,000 years, depending on the historical stage. And the first fresco, Kayumars and Jamshed as the first kings of the Aryan people, acquaintance with the book Avesta, describes the most ancient period in the history of the Aryan people. It contains the image of Kayumars as the first person in the Tajik world view, showing Jamshed as the first king of the Aryan people, the creator of the holidays Navruz, Sadda, Mehergon, the history of Faridun, and the division of the world between his children, the arrival of Zarathustra to the court of Vishtops, and the bringing of the holy book of Avesta. Each of the bas-reliefs has its unique history of our ancestors. Dear viewers, we are in the live broadcast from the Istiklal complex. ҳамин тариқ гузориши мустақими мо аз муҷассамаи истиқлол идома дорад ва баъди чанд лаҳза дар майдони истиқлол барномаи театри кунонидашудаи ҷашнӣ шурӯъ мешавад ва тариқи мустақим онро мушоҳида хоҳед кард. Акнун бо истифода додани майдони истиқлол ин мавзеъ майдони асосии марказӣ, қалби пойтахт ва каъбаи умеди тоҷикистониён ва тоҷикони ҷаҳон гардида, дар ин ҷо рамзи истиқлолу озодӣ ки хоҳишу талоши миллати сарбаланди тоҷик аст гузошта шудааст. Минбаъд дар ин мавзеи дилфиреб ва мӯъҷизаи нотакрори меъморӣ чорабиниҳои сатҳи олии ифодакунандаи дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии тоҷикон баргузор мегардад. Ну, а мы продолжаем рассказывать, если успеем, обо всех 14 барельефах, украшающих фасад этой грандиозной стелы. Второе панно – приход к власти Кира Великого и объединение земли ариев. Здесь отражается Первая мировая империя, государство ахименидов, экспозиции, представляющие арийские владения, в том числе Согда, Бухтара, и приход к политической власти в централизованном государстве Куруши-Кабир, Кира Великого и объединение арийской земли и провозглашением Киром Декларации прав человека, которая является первым документом в мире о правах человека. Третье панно – битва Спитамена с Александром Македонским. Сражение, известное в истории как Сагдийский камень, борьба предков. Арийские народы, особенно сагдийцы и бактрийцы, героически сражались с греко-македонскими захватчиками, что является одной из ярчайших страниц в истории таджикского народа на пути к свободе и независимости. На этой фреске, как символ этой борьбы, запечатлена битва Спитамена с македонцами во главе с Александром. Dear viewers, as we know, the greatest achievement of the Tajik people is the acquisition of full state independence and the restoration of the sovereign and independent state of the Republic of Tajikistan on the political map of the world. The 16th session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan held in the ancient Khujand Arbob Palace and marked the beginning of the construction of a new national state of Tajiks and the creation of a modern style system. Therefore, on a separate panel, this historical stage is presented to the audience with the image of the Arbob Palace. The 14th fresco depicts the achievements of the period of independence. In the center of it, it's a photograph of the architects of the new national style of Tajiks, the President of the Republic of Tajikistan during his swearing in, and around it are the state emblems and the state flag, the Palace of the Nation, new buildings, image of various economic and cultural regions of the country, and the frescoes, the bas-reliefs, were prepared by specialists from the National Academy of Science of Tajikistan and the Academy of Arts of Tajikistan.
ҳамин тариқ дар ин 14 деворнигора таърихи зиёда аз 6000 солаи халқи тоҷик вобаста ба марҳалаҳои таърихӣ бо аксу рамзҳо таҳти унвонҳои гуногун тасвир ёфтаанд ва деворнигораҳо бо унвонҳои мухталиф аз қабили каюмарс ва ҷамшед ҳамчун шоҳи аввалини ақвоми ориёӣ, шиносоӣ бо китоби авеста, ба сари қудрат расидани куруши кабир ва муттаҳид намудани сарзамини ориёӣ, муборизаи спитамент бо Искандари Мақдунӣ бо номи муҳорибаи санги суғдӣ, доир ба се давлати абарқудрати аҷдоди ашкониён, кушониён, сосониён, деваштич, давлатдории тоҳириён ва сафориён, сомониён, исмоили сомонӣ, вазирон, аҳли илму адаб, тоҷикон дар асрҳои 11-16, Темурмалик қаҳрамони халқи тоҷик. Дастовардҳои фарҳангии як марҳалаи тӯлонии таърихи Нёкон бо нишон додани акси китобу катибаҳои асримиёнагӣ ва намунаи санъату ҳунар, шоирону адибон аз Абдураҳмони Ҷомӣ то Аҳмади Дониш доир ба шаҳрҳои бузурги таърихии тоҷикон Саразм, Гонур, Балх, Нисо, Марв, Самарқанд, Бухоро, Тахти Сангин, Хуҷанд, Панҷакенти Қадим, Бунҷикат, Булбук, Қалаи Ҳисор, Ҳирот, Ғазна ва таърихи нав. На 4-м барельефе запечатлены история государств ашканийцев, кушанцев и сасанидского государства. Здесь содержатся фрагменты, рассказывающие о 3 империях. Предоставлены сведения о кушанах и сасанидах. На стене экспозиции отображены периоды правления кушанского царя Канишки, а также Ардашери Бубакана из династии сасанидов. Также представлены самые различные образцы архитектурного искусства 3-5 веков нашей эры. На отдельном панно изображена борьба предков таджиков против арабов, народные восстания, освободительная борьба сагдийцев и хуталонцев во главе с Деваштичем. Представлены экспозиции прихода к власти первых таджикских династий тахиридов и сафаридов. На отдельном барельефе запечатлен золотой период истории таджикского народа. Это государство саманидов. Особый интерес вызывает экспозиция с изображением Исмоили Сомони. Правящей династии были саманиды. Здесь изображены экспозиции великих поэтов, наших ученых, образцы древнего зодчества таджиков, мастерство и ремесленничество и в целом развитие периода саманидов. Уважаемые телезрители, мы еще раз напоминаем вам, что ведем прямую трансляцию с площади Истеклол, где сегодня очень торжественной обстановке состоится главное, грандиозное событие этого вечера. Мы отмечаем 31-ю годовщину государственной независимости Таджикистана. Впереди нас ждет очень яркое, красочное, концертное, театрализованное представление. Ну и, конечно, у нас с вами будет возможность в режиме прямого эфира послушать речь лидера нации, который обратится к нам с поздравлениями по случаю этого праздника. Сегодня лично лидер нации отдал пуск грандиозной стеле. Мы видим ее на наших экранах. Высота этого сооружения 121 метр. Именно по инициативе президента было сооружено вот это вот замечательное, это огромное архитектурное сооружение открыло сегодня свои двери для нас, для таджикистанцев и гостей столицы. У нас с вами, дорогие телезрители, будет возможность в любое время посетить этот уникальный объект, рассказывающий об очень древней истории нас, таджиков, и вобравший в себя огромное количество самых разнообразных различных экспонатов. О некоторых из них мы успели вам рассказать в отведенное нам эфирное время, а все они свидетельствуют об очень богатой истории таджикского народа. Dear viewers, as we see in these footage, this magnificent structure consists of a tribune, central and north-south gates, fountains, a waterfall, paintings, verandas, a parade ground, an embankment, decorative ponds with streams, parkings, and etc. We remind that the height of this symbol of independence is 121 meter, which means the 30 meter is the 30th anniversary of the independence, and the another part, the upper part, is 91 meters, which symbolized the independence, the achievement of independence in 1991 of the last century. And we want to remind that the construction of Istiqlal Square with an architectural complex symbolizing independence and freedom represents the progress and prosperity of our country.
инак баъди анҷоми шиносоӣ бо осорхона баъди чанд лаҳза дар назди ҳозирин, яъне дар иштироки бештар аз 30 000 нафар устодони санъат ва ҷавонони созанда суханронии пешвои муаззами миллат ба ифтихори 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст. Сипас моро як беҳтарин лаҳзаҳои мушакпаронӣ дар фазои шаҳри Душанбе интизор аст ва барномаи театри кунонида шуда ки хеле ҷолиб аст мустақиман пешниҳоди бинандагон мегардад ва мушакпарониҳои идона аз 4 гӯшаи майдони Истиқлол бо риояи пурраи қоидаҳои бехатарӣ ҷониби фазои Душанбе сурат мегирад. Бо иқдом ва дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд гузаронидани ин ҷузи чорабинии ҷашнии 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҷолибу диққатҷалбкунанда ба мушоҳида мерасад. Фазои идона ин лаҳзаҳо сулҳу оромӣ, амниятту осудагии ватани азиз ва шодию хурсандӣ, ободии ҳар як хонадони тоҷикро дар худ инъикос мекунад. ёдовар мешавем ки соли гузашта дар шаҳри Душанбе дар ҷашни 30-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ бори аввал дар даврони соҳиб истиқлолӣ намоиши дронҳо баргузор гардида буд ва он замон дар осмони шабонаи Душанбе намоиши фановариҳои баланд сурат гирифт ки дар он тақрибан 500 дастгоҳи бидуни сарнишин ширкат доштанд. бо ёрии онҳо рамзҳои Тоҷикистон аз ҷумла харитаи кишвар, нишони миллӣ, тоҷи нимдоира аз 7 ситора, дил рамзи муҳаббат бо рангҳои парчами миллӣ, обидаи истиқлолият ва озодӣ, инчунин навиштаҷоти истиқлолият муборак бод бо имзои президенти Тоҷикистон пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасвир карда шуданд. Итак, мы видим грандиозную площадь, а в ее центре возвышается символ независимости Республики Таджикистан – стела. Наш народ, наши дети, еще больше это повысит у них, у нас, у всех чувство собственной значимости, чувство гордости. И в эти праздничные дни у нас с вами, уважаемые телезрители, будет возможность посетите этот замечательный музей, отведите туда своих детей, расскажите им о богатой истории нашего народа, нашей столицы. Ведь исследования ученых и археологические раскопки свидетельствуют о том, что на территории современного Душанбе люди жили еще с каменного века. В то же время редкие археологические находки подтверждают, что Душанбе был развитым регионом в греко-бактрийской, кушанской периоды и эпоху Средневековья. Согласно письменным источникам, еще в 1747 году Душанбе был в составе гисарского бегства. И памятники, которые были обнаружены учеными, мы не обо всех успели вам рассказать и показать в районе Лучобы, берегов реки Душанбе, артефакты бронзового века на кольцевой аэропорта, редкие находки из античного Душанбе и десятки других древних памятников свидетельствуют о древней истории нашей дорогой столицы. Каждый, кто войдет в музей Душанбе, в полной мере будет осведомлен периодами развития этого древнего города с древнейших времен до наших дней. В целом музей Душанбе является выражением прошлой и настоящей истории, сыграет большую роль в духовном обогащении, повышении чувства самопознания и патриотизма. Dear viewers, as we see in a live broadcast, the huge complex, the new and the biggest Istiqlal Square in the center of the Dushanbe city, and this project was assessed as meeting all the requirements of the competitions and being a symbol of statehood, history and human civilization of the Tajik people. When preparing of the project with the symbol crown or torch, the designers took as a basis the symbol Tree of Life, which expresses and embodies a wide range of ideas and content. Государственная независимость создала ин муҷассама на танҳо ҷои тамошо, балки як таърихи зиндаи имрӯзи Тоҷикистон ва гузаштаи таърихи пурғановати миллати кӯҳандиёри тоҷик аст ва инъикоскунандаи таърихи давраи нав ва навтарини халқи тоҷикро нишон медиҳад ки дастовардҳои ин халқи тамаддунсозро дар 100 соли охир дар бар мегирад. Бо тасвири нахустин биноҳои аврупоӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида ва ташкили низоми обёрӣ, махсусан ободсозии водии вахш, сохтмонҳои бузург, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, акси намояндагони сиёсат,
илму фарҳанг ва адабиёт дастовардҳои халқи тоҷик дар даврони гузашта нишон дода шуданд. Бузургтарин дастоварди миллати тоҷик соҳиб шуданд ба истиқлоли комили давлатӣ ва дар харитаи сиёсии олам аз нав ҷой гирифтани давлати соҳибихтиёр ва мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ба бунёди давлати нави миллии тоҷикон ва рӯ овардани эъмори низоми муосири давлатдорӣ, иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар қасри арбоби Хуҷанди Бостонӣ баргузор гардид, ибтидо гузошт. Аз ин рӯ дар паноҳи алоҳида ин марҳалаи таърихӣ бо тасвири қасри арбоб, иҷлосияи 16-ум, баромади раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, майдони дӯстӣ, сохтмони нерӯгоҳҳои бузурги аср, акси қаҳрамонони меҳнат пешкаши тамошобинон гардидааст ва тавре дар навор мебинед ин мавзеъ хеле зебо аст ва мо ҳамроҳи бинандагони гироми қадр аввалин нафароне маҳсуб мешавем ки дар замони соҳиб истиқлолӣ шоҳиди ин рӯйдоди муҳими таърихӣ, муҷассамаи истиқлол дар маркази шаҳри Душанбе мегардем ва баъди чанд лаҳза ин лаҳзаҳои нотакрорро бо ҳам хоҳем дид. Действительно, нам посчастливилось участвовать, быть свидетелями исторического, поистине исторического события. И что касается тех панелей, которые отображают историю новой и новейшей эпохи таджикского народа, это действительно достижение культурообразующего таджикского народа за последние годы. На этих панно в виде изображений показаны первые европейские постройки, процесс освоения заброшенных земель, создание ирригационных систем, освоение Вахшской долины, сооружение крупной Нурекской ГЭС, барельеф с изображениями портретов представителей политики, культуры, литературы, в целом достижения таджикского народа за последние годы. Ну а величайшим достижением является государственная независимость. Государственная независимость создала условия для достижения значительных успехов во всех сферах жизни нашего общества. Поэтому свято чтить свободу, выражать благодарность за то, что мы отныне и навсегда имеем независимое государство и свободную родину, гражданский долг и обязанность каждого патриотически настроенного члена нашего общества, каждого гражданина, кто чувствует свою причастность к великой нации, нации таджиков. Благодаря независимости мы имеем полноправное членство и равный голос в деятельности самых влиятельных международных организаций. И международное сообщество признает нашу страну и поддерживает инициативы, которые выдвигаются лидером нации, главой государства. Мы должны ценить самое священное и дорогое благо нашей жизни, быть всегда готовыми, как говорит наш президент, для защиты этого великого исторического достижения, еще больше укреплять мир, спокойствие, политическую стабильность и национальное единство. As we see in this night, in this evening, as my colleagues mentioned, that today we are in the historical date in the sovereign country, in the independence time. Today we are celebrating the independence together in the biggest square, and the people who are in the complex, about 30,000 people, most of them are young, and they come to square to celebrate together the Independence Day and support our leader of the nation, because leader of the nation in his last speech always say that we are proud that our young people keep up with the times, understand the needs of the new century, study science and enrich their knowledge in higher educational institutions of the country and abroad, master foreign languages, also the youth of the country, without losing political vigilance, protects the national interest and values in the context of growing globalization, the clash of civilization and the negative influence of other cultures, and align elements of culture. They are ready to fight any threats directed against our state and people. Today, our brave young men and women faithfully serve the armed forces, conscientiously fulfill their filial and duty and national missions, serve as a reliable shield of the Tajik national statehood and play an important role in this protection. واقعاً با این میدان و مجسمه بزرگ نظر کرده شخص را افتخاری وطنداری و سرفرازی از آن فرا میگیرد و حکومت جمهوری تاجیکستان واقعاً با سروری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سیاست اجتماعیشان برابر روانه نمودن توجه زیاد برای
беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, ҳамчунин фароҳамсозии шароити мусоиди истироҳату фароғатро дар мадди аввал гузоштааст ва дар воқеъ дар замони 31 соли истиқлолияти давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат боғҳои фарҳангию фароғатӣ бунёду навсозӣ гардида, дар онҳо барои шаҳрвандон муосиртарин шароиту имконоти истироҳату фароғат муҳайё карда шудааст. Дар асоси нақшаҳои созандаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар оянда ҳам ин гуна иқдомҳои бунёдкорона амалӣ мегардад ва Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар роҳи рушду пешрафт бо қадамҳои устувор ба сӯи дастоварду муваффақиятҳои азим пеш меравад. Несомненно, величайшим достижением таджикского народа является государственная независимость и занятие достойного места на политической карте мира нашего суверенного государства. Началу создания нового национального государства таджиков, строительство современной системы государственности заложила основу 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, которая проходила во дворце Арбоб в древнем городе Худжанди. Ну и поэтому в связи с этим на отдельном панно, на одном из барельефов, который украшает фасад этой стелы запечатлены исторические сцены с изображением дворца Арбоб 16-й сессии. Выступление председателя Верховного Совета Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Здесь также изображена площадь Дусти, возведение грандиозного энергетического объекта, это стройка века, Рагунская гидроэлектростанция, а также представлены экспозиции героев труда. Dear viewers, we remind you that Dushanbe, the capital of our republic, also known as the city of connections, the city of love and desire, and the home of famous Tajiks. The Tajiks are a huge and well-known country, and Dushanbe is the heart of their hopes and dreams. And after several minutes in this capital, in this beautiful city, will be open, officially will be open for everyone, the biggest square Istiqlal. воқеан муҷассамаи бузурги истиқлол ки аз 121 метр баландӣ иборат аст ва ин рамзӣ аст, яъне қисми поёнии маҷмуа 30 метр рамзи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қисмати болоии 91 метр мазмуни дар соли 1991 асри гузашта ба даст овардани истиқлолро ифода менамояд. масоҳати умумии маҷмуаи рамзи истиқлол 11900 метри мураббаъро дар бар гирифта, майдони зери сохтмон 4761 метри мураббаъ мебошад. дар қисмати болоии маҷмуа тоҷи қутраш 8 метраки аз титан сохта шудааст ҷойгир аст. дар рамзи истиқлол тоҷ ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлатию соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати тоҷикро таҷассум мекунад. В целях присоединения объекта к главной автомагистрали проспекта Исмоили Сомуни была налажена реализация рабочего проекта. Это строительство асфальтированной дороги, очень широкой, ширина ее 24 метра и длина 620 метров, посредством которой обеспечены въезд и выезд транспортных средств во время проведения мероприятий. Ну а процесс строительных работ включал в себя несколько этапов. При составлении проекта с символом корона строители за основу, архитекторы опирались на символ древа жизни, который выражает и символизирует широкие идеи и понятия. О 14 настенных барельефах мы вам вкратце рассказали, но и в центре главного панно фоторепродукция архитектора нового национального государства таджиков, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона во время церемонии принятия присяги на исторической сессии Верховного Совета. Ну а вокруг это священные символы, национальный герб, флаг, Дворец нации, новые здания, фотоматериалы самых разных сфер, рассказывающие о развитии экономики и, конечно же, культуры в нашей республике за период независимости. Эти панно подготовлены специалистами Национальной академии наук Таджикистана и Академии художеств республики. Dear viewers, we are reminding you that we are in the live broadcast to celebrate together the grand opening of the biggest square in Dushanbe city, which has the area in a total of with the 30 hectares. And during today's landscaping campaign, the leader of the nation and the mayor of Dushanbe planted seedlings of a blue coniferous trees brought from Italy. It was in 2020, and according
to the plan, out of the total area of 30 hectares of Independence Square, are planted already about 11,000 square meters. The territory of Istiqlal Square landscaped with the introduction of unique shady and decorative trees. اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. سلامت باشید، سلامت باشید. هموطنان عزیز، ساکنان محترم پایتخت، حاضرین گرامی، به افتخار جشن بزرگ ملی 31 سالگی استقلال دولتی، اینچنین به مناسبت افتتاح میدان و مجسمه استقلال تمام مردم شریف تاجیکستان، ساکنان پایتخت و همه شما حاضرین این چهارمینی باشکوه اداره را صمیمانه تبریک گفتم. به کل شهروندان مملکت سلامتی و سربلندی، صلح و آسایش، خوشبختی و روزگار آباد آرزو می نمایم. استقلال دولتی آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل هویت ملی ما و مقدسترین و بزرگترین جشن برای مردم تاجیکستان محسوب می شود. استقلال و آزادی مایه افتخار و سرفرازی و ننگ و ناموس خلق ماست که و شرافت آن بیش از 13 ساله این جانب ما برای آبادی وطن عزیزمان جهد و تلاش می‌ورزیم. با افتخار و قناعتمندی از زحمت صادقانه مردم شرمنده تاجیکستان ابراز می‌دارم که در عرفه تجلیل 31مین سالگرد استقلال دولتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه همچون رمز استقلال و آزادی افتتاح گردیدن چنین میدان زیبا و مجسمه باشکوه باز یک دستاورد ساکنان کشور می باشد. ما از نعمت استقلال و آزادی شکرانه می کنیم که به شرافت آن تا به امروز در تمام گوشه و کنار کشور محبوبمان هزاران انشاءات خرد و بزرگ از جمله مجسمه باشکوه استقلال را بنیاد کردیم.
وقتای آخر با تشبث و اقدامات سازنده رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، زحمت وطن دوستانه متخصصان و صاحبکاران با ننگ و ناموس کشور و ساختمانچان تاجیک در پایتخت مملکت بنیاد کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های اجتماعی، راه و پل‌های معاصر، میدان‌های ورزش، باغ و گلگشت‌های زمانوی و مرکزهای خدمت‌رسانی وسعت بی‌سابقه گرفته ایستاده است. هدف از بنیاد مجسمه استقلال در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه پیش از همه حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک، تجسم رکن‌های مهم دولتداری، باز هم بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و در ذهن و شعور شهروندان مملکت، خصوصاً نورسان و جوانان، تقویت بخشیدن اندیشه استقلال و آزادی می باشد. با استفاده از فرصت، برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی پایتخت، معماران و متخصصان، ساختمانچیان و همه آنهایی که برای اقامت افراختن مجسمه پرشکوه استقلال و بنیاد میدان زیبای آن سهمی وطن دوستانه گذاشتند، منتداری صمیمی خود را اظهار می‌نمایم. هموطنان عزیز، تمام عزم و تلاش، تشبث‌های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان که در زمان صاحب استقلالی عملی گردیدند، به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته برای هر یک ساکن کشور، تامین نمودن استقلال انرژتیکی آن، حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و به کشور پیشرفته و صنعتی تبدیل دادن وطن محبوبمان روانه شدند. وابسته به این یک نکته مهم را خاطر نشان می نمایم. امروز مردم شریف کشور خوب درک کردند که همه پیشروی های تاجیکستان پیش از همه از برکت استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، یعنی اتحاد و سرجمی خلق تاجیک به دست آمدند. ما می‌باید نیز باید با متحدی و سرجمی و زحمت اهلانه و سازنده خود سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و زیبا نماییم و تمام امکانیت و اقتدارمان را به خاطر رشد دولت صاحب استقلالمان و بالاروی آبروی او آن در عرصه بین المللی سفربر سازیم. در این روند خرد و بزرگ کشور باید اهمیت و ضرورت حفظ استقلال دولتی و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی تاجیکان را عمیقاً درک نمایند و در خاطر داشته باشند که هر اقدام و تشبث‌هایی که هر یکی ما امروز انجام می‌دهیم برای خلق تاجیکستان و فردای آباد فرزندانمان، یعنی نسل‌های آینده میباشد. از این لحاظ ضرور است که مردم ما بخصوص نسل جوان کشور اندیشه استقلال ملی را جزء مهمترین و جدای ناپذیر حیات و هستی خود، محور ننگ و ناموس و هویت و غرور ملی شماریده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری آن سعی و تلاش نمایند. ما باید همیشه در یاد داشته باشیم که استقلال دولتی مقدسترین و بزرگترین دستاورد خلق تاجیکستان
به‌بهاترین نعمت زندگی ما، مایه افتخار و سربلندی و ننگ و ناموس خرد و بزرگ مملکت و سرچشمه تمام پیشرفت و کامیابی های مردم شریف کشور می باشد. روند و رویدادهای جهانی پرتضاد امروزه به هر یکی ما هشدار می دهند که برای حفظ استقلال و آزادی، بزرگترین نعمت زندگیمان و حمایه منفعت‌های دولت و ملتمان همیشه هوشیار و آماده باشد. تکرارا تاکید می‌نمایم که همه زحمت و تلاش ما باید به خاطر آباد نمودن وطن عزیزمان و به قطار دولت‌های پیشرفته رسانیدن تاجیکستان محبوبمان سفربر کرده شود. ما باید به ترغیب و تشویق ماهیت دولت و دولتداری معاصر ملی، احترام ولایت قانون، قدر و قیمت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، یعنی دستاوردهای استقلال دولتی اعتبار دائمی و اولین درجه دهیم. با استفاده از فرصت مناسب مردم قوی اراده و با ننگ و ناموس تاجیکستان محبوبمان را دعوت می‌نمایم که وطن عزیز خود را صدقاً و مثل جان خویش دوست دارید. شکرانه این آب و خاک مقدس را به جا آورید. برای حمایه آن از همه گونه تهدیدهای جهانی معاصر آماده باشید و به خاطر آبادی و سرسبزی این دیار بی‌شناسا دهچند سعی و تلاش نمایید. من به عزم و اراده شما مردم با ننگ و ناموس تاجیکستان و مخصوصاً جوانان وطن دوست و وطن پرست آن اعتماد کامل دارم و می‌دانم که از عهده این رسالت و وظیفه با شرف چون هر وقت سربلندانه می‌برآید. بار دیگر همه شهروندان سربلند کشور، ساکنان پایتخت و شما حاضرین ارجمند را به مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی، افتتاح مجسمه استقلال و میدان استقلال که رمز دولتداری ملی تاجیکان می باشد صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما فضای آرام و آسوده، اقبال نیک و برار و کامیابی آرزو می نمایم. جاویدان باد خلق قهرمان، شرفمند و سربلند، وطن دوست و وطن پرور، با ننگ و ناموس و زحمتکش و قوی اراده تاجیکستان. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی در تاجیکستان عزیز ما ابدی باشد. پاینده باد وطن محبوب ما، تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. خلق عزیز من، خانت همیشه آباد، قلبت دائم شاد و سرت تا ابد بلند باد. تاجیکستان عزیز من به سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت های نو به پیش.
تاجیکستان ای تناور نخل سبزی جاویدان، نودت در اوج حالا ریشد در باستان. مردمی تو از ازل با یاد استقلال بود، مردمت را جهد استقلال خوش اقبال بود. نخل اقبال تو باشد رمز استقلال تو، سیر بادا خلق تو از میوه اقبال تو.
رسان رسیده ای چو صبح از دلی شبان رسیده ای ز مهر پاک مهربان رسیده ای چو تختی بختی تاجیکان رسیده ای ما فراز افتخار توست مرام ما نیاز ننگ و عار توست سرشت ما صفای رودبار توست بهشت ما حصار کاسار توست بشارتی تو بختی تاجیکا مرا امارتی تو تکیگاری مندکم محبتی تو قسمتی تو مادری تو ملتی خلق ما بود در ره تو انتظار آمدی بر کشور ما چون بهار ای مکانت ای توان ای اقتدار ای سعادت ای شرف ای افتخار ای سعادت ای شرف ای شرف ای افتخار ای سعادت ای شرف ای شرف ای افتخار یادگاری عالی سامانی عزیز آریانا و خراسانی عزیز تاجیکستان تاجیکستانی عزیز تاجیکستان تاجیکستانی عزیز جشن استقلال جشن قدرت است
جشن اقبال و بقای دولت است جشن اقبال و بقای دولت است افتخار خلق استقلال ماست رهبر ما پیشوای ملت است رهبر ما پیشوای ملت است خلق ما با در ره تو انتظار آمدی بر کشور ما چون بهار کشور ما چون بهار خلق ما با در ره تو انتظار آمدی بر کشور ما چون بهار کشور ما چون بهار ای مکانت ای توان اقتدار ای سعادت ای شرف ای افتخار ای سعادت ای شرف ای شرف ای افتخار ای سعادت ای شرف ای شرف ای افتخار ای سعادت ای شرف ای شرف ای افتخار خاکی وجودی رفتگانی ما بود رفتگانی ما بود این نشانت از هزاران به نشانی ما بود به نشانی ما بود پرچمت از شرمی ننگی ماست از وجدانی ماست از حریری پرده های سینه سوزان ماست پرچمت از شرمی ننگی ماست از وجدانی ماست از حریری پرده های سینه سوزانی ماست آمدن صبحت به خیلی صبح استقلال ماست این محبت این سعادت این شرف شهبال ماست آمدن صبحت به خیلی صبح استقلال ماست این محبت این سعادت این شرف شهبال ماست این محبت این سعادت این شرف شهبال ماست بحر قصری نام و ننگی آریا پای ساز مستخانی دست و پا افتخاری ملتی فرخونده وارثی سامانیان هستیم ما در وفا پیوندی جان هستیم ما باری رنج ملک با هم برده ضرب قسمت را پیا پی خورده
تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشرده‌ایم بهر قصر نام و ننگ آریان پای اساس مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده‌ایم پاریس سامانیان هستیم ما در وفا پیوندی جان هستیم ما راه دور همراه آمده تا به ملک ما از چاه آمده تا به ملک ما از چاه آمده آتش ناموس ما را پخته کرد گشته از نیک و بد آگاه آمده گشته از نیک و بد آگاه آمده بهر قصر نام و ننگ آریان پای اساس مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده‌ایم پاریس سامانیان هستیم ما در وفا پیوندی جان هستیم ما باری رنج ملک با هم برده‌ایم ضرب قسمت را پیا پی خورده‌ایم تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشرده‌ایم بهر قصر نام و ننگ آریان پای اساس مستخوان دست و پا افتخار ملتی فرخنده‌ایم پاریس سامانیان هستیم ما در وفا پیوند جان هستیم ما در وفا پیوند جان هستیم ما زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سریشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سریشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سریشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد
وطن به خرمن گوهر نمیدهم رگیره دیار به مرمر نمیدهم رگیره دیار به مرمر نمیدهم یک ذره ننگ را به همه سر نمیدهم دنیای ننگ و آر منم آریاییم دنیای ننگ و آر منم آریاییم 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 اثری سر بلندیم آسودگی من بود از بیگزندیم آسودگی من بود از بیگزندیم من مردمم بدید از مردم پسندیم دنیای ننگ و آر منم آریاییم دنیای ننگ و آر منم آریاییم 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 جنگ را نپذیره سرشت من پاینده از کاخ محبت زخشت من پاینده از کاخ محبت زخشت من خاموس باغ سر شود از سر نوشت من دنیای ننگوهار منم آریاییم دنیای ننگوهار منم بیا
دوباره چشمه صفا، دوباره وادی وفا، دوباره صاحبی زمین، دوباره صاحبی فضا، دوباره قلبی آسیا، دوباره فخری آریا، دوباره شیخی بو علی، دوباره دفتری شفا، دوباره روشنی شده، دوباره این بفن شده، بیا بیا وطن شده، بیا بیا وطن شده، بیا بیا وطن شده، بیا بیا وطن شده. امیدی هم دیگر شده، و دستی هم عصا شده، پناهی هم دیگر شده، و دردی هم دوا شده، برای هم سپر شده، برای هم وفا شده، بیا برای هم دیگر حبیب و آشنا شده، برای هم زبان شده، برای هم سخن شده، بیا بیا وطن 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 شده. ای وطن ای بودیم و ای هستیم و ای جانیم و همراه و هم پاییم و هم دستیم و ای جانیم و هر مرام و مقصدیم و ماهی زریم بود، با تو می آید به دست ای شستیم و ای جانیم و هر مرام و مقصدیم و ماهی زریم بود، با تو می آید به دست ای شستیم و ای جانیم و عمری دیروزی پر از جهد و پر از شان و شرف، عمری ما فردایی ما پیوستیم و ای جانی ما، عمری دیروزی پر از جهد و پر از شان و شرف، عمری با فردای ما پیوستیم و ای جانی ما، مردمت هوشیار روز و شب و حفظی بختی تو، از می سرشاری وحدت مستیم و ای جانی ما، مردمت هوشیار روز و شب و مثلی بختی تو، از می سرشاری وحدت مستیم و ای جانی ما،
کی هستی همتنی ای وطن ای بودی ما ای هستی ما ای جانی ما هستی ما ای جانی ما تا کی بودی هم نهاد و تا کی هستی همتنی ای وطن ای بودی ما ای هستی ما ای جانی ما هستی ما ای جانی ما ای وطن ای بودی ما ای هستی ما ای جانی ما هستی ما ای جانی ما ای وطن ای بودی ما ای هستی ما ای جانی ما هستی ما ای جانی ما ای هستی ما ای جانی ما آمدیم از چهار کنج وطن کی وطن را کنیم باغ و چمن پای تختی ورا بنا سازه ملک تاجیک را به پا سازه دایما آرزوی ما بودی مظهر جستجوی ما بودی منزلی آرمان اجدادی باغ خوش رنگ و بوی ما بودی ای دوشنبه دل افروزی وطن هفته و ماه و سال و روزی وطن شده ای بعد از هزار سال صاحبی با صاحبی اقبال ای دوشنبه دل افروزی وطن هفته و ماه و سال و روزی وطن شده ای بعد از هزار سال صاحبی با صاحبی اقبال پرچمی بخت رهنمای توست از نشانت عیان بخای توست مردمت سوی بخت رهبر ما راه اقبال کوچه های تو ای دوشنبه دل افروزی وطن هفته و ماه و سال و روزی وطن شده ای بعد از هزار سال صاحبی با صاحبی اقبال ای دوشنبه دل افروزی وطن هفته و ماه و سال و روزی وطن شده ای بعد از هزار سال صاحبی با صاحبی اقبال شده ای بعد از هزار سال صاحبی با صاحبی اقبال صاحبی با صاحبی اقبال صاحبی با صاحبی اقبال زیر پای پرمایه و پرنیان بران گونه شد اختری کاویان کیان در شبی تیره خورشید بود
را از او دل پر امید بود که اندر شبی تیره خورشید بود جهان را از او دل پر امید بود که اندر شبی تیره خورشید بود جهان را از او دل پر امید بود. سبز و سرخ و سفید پرچمی تاجیکان زندگی و امید پرچمی تاجیکان نصرتی قاویان نامه جاویدان روشنی رونقی پرچمی تاجیکان پرچمی قلبی آتش بسید بر فلک پر کشید پرچمی تاجیکان بهزی تو زینتی قامتی آرزو رسمدار ندید پرچمی تاجیکان پرچمی Vamos
تو هستی جان و تن وطن 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 و ما تو هستی جان و تن وطن 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 چون خدا بنیادی عالم را سیریشت هر مکان را مهنی خلق نویشت هر مکان را مهنی خلق نویشت گوشه از بس در این دنیا نماند تاجیکان را پاره داد از بهشت از بهشت ای بهشت ای تاجیکستان سرنوشت ای تاجیکستان تاج و تخت ای تاجیکستان عشق و بخت ای تاجیکستان 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 جان جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان سرگهی عشقی و ایمان ای وطن مسکنی صدقی و عرفان ای وطن مسکنی صدقی و عرفان ای وطن این جهانی کهنه به نوروز بود داد نوروزی گل افشان ای وطن ای بهشت ای تاجیکستان سرنوشت ای تاجیکستان تاج و تخت ای تاجیکستان عشق و بخت ای تاجیکستان 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 جان جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان از ازل هم سروری هم صفدری نوش بادت شهد کشور پروری نوش بادت شهد کشور پروری نوش بادا سرورت را تا ابد شهد انسان پروری و سروری سروری ای بهشت ای تاجیکستان سرنوشت ای تاجیکستان تاج و تخت ای تاجیکستان عشق و بخت ای تاجیکستان 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 جان جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان نیک بادا جاویدانم حالی تو پرز شادی روز و ماه و سالی تو پرز شادی روز و ماه و سالی تو گنج استقلال تو گنجوری ما هستی ما صرف استقلالی تو ای بهشت ای تاجیکستان سرنوشت ای تاجیکستان تاج و تخت ای تاجیکستان عشق و بخت ای تاجیکستان 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 جان و جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان تاجیکستان 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 جان و جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان تاجیکستان بهتر از جان بهتر از جانان جانان در جان و دلم نوای استقلال
استقلال است. نوری که به چشم روی ما می‌رخشده از تنتنه صفای استقلال است. از تنتنه صفای استقلال است. در جان و دلم نمایی استقلال است. استقلال است. آسودگی از هوای استقلال است. استقلال است. آسودگی از هوای استقلال است. استقلال است. نوری که به چشم روی ما می‌رخشد، نوری که به چشم روی ما می‌رخشد، از تنتنه صفای استقلال است. استقلال است. از تنتنه صفای استقلال است. استقلال است. در جان و دلم نوای استقلال است. استقلال است.
بگزندی دولت حلقه‌ی امید و کافی بگزندی دولت این بلندی حیدری عینی و ترسون زاده حیدری سربازی در حفظی وطن جان داده این بلندی نربان است این بلندی جاده ما به هر یک سینه صاحب وطن بنهاده این بلندی سر بلندی کروشی ثانی است فرهی مهن پروری به مثل در انسانی است این نشان است پیشوای چهره‌اش نورانی است این نشان است پیشوای چهره‌اش نورانی است نسخه از گونه اسماعیلی سامانی است نسخه از گونه اسماعیلی سامانی است این بلندی بحری از مرکز وطن را دیدن است کشوری سبزی پر از باغ و چمن را دیدن است مرغ نامش در جهان بلبل فکن را دیدن است ملتی آسوده یک جان و تن را دیدن است این بلندی رمزی استقلال خلق تاجیک است تخت بخت و منبری اقبال خلق تاجیک است این منار صلح و برج پابجای وحدت است حلقه امید و کافی بگزندی دولت است حلقه امید و کافی بگزندی دولت است حلقه امید و کافی بگزندی دولت این گلبن زیبا از نام اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد.